kabang ngakwa kalau man persyai nakaliang jong ka department nakaliang jong ka sarkar hakabay bat ka nika position jong ka nika surok na nongpo umden bat kaban connect ru sadu sunapur bat kaban connect ru ban mi syake syapo sapok bania tekani ka subjek komopi nadu u ar hajar kapra ar hajar dai hakin syah nak propose atalis ka banyong ka tak ka scheme jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakhabdu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ay yangi tang si hajar klur hakawidei bat ka root sector teka ay kabami nang takalong ba kani kasurok na po nong po umden sunapur ka World Bank ka umtong niya paypat haka face ka ba haka ba ka face ka ba hat umta kapasda tang ba slab shoe ka face ba kan sasda te UMLA jong ka nong po MDC kiwe ki leaders jong ka to area ro kijuan nakapo siya po ban kerpat bat ban pen sngaw hanga bat ngalawan ru la arsin laisin siya kita kangi i bakal long siya ka badon kam anu kata dengan itu ya pi une ubnai ubalai kebeladep une ubnai balai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khandu nilala ia kaban penrum ia kan project hapo ke priority list kaban kong ba ia kan slot insna ndadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer dahdi nang tu kawan nok election tenang ta na kalian jok ministry ka omba ginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te kasakut te menta ka status jong kane ngakwa manitu terkasai kalong ba ya ka DPR na kalian ka department kala penkrek dengan kremen scan balakum no ladam day mentak tayo hakane katayo kamawan ngilala dan pa iya ka DPR siya planning department bat ka planning department kan sapha iya ka DPR syate siya po Delhi siya ka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC kanang ba kinyo pan ay sanction kata kadika latest status jong kanika surok kabadai na umden hadu nanong po hadu ha umden kabapoy arpo kilometer tenrei kani dekasin kabadang kong kabang ay mga statement but ngangits ken ba iru in pediang ya ka kani kabang pensai namar habang pensai kamot with authority kabang pensai bahkan ni ka status joka kalau kumta tinggal kerpat ban ngangits ken ba ikong sim lakum in sangeno ya kanika fasting jadi ka hanga strike ka ba idang ya ta ihapan perkat o kumubi ya ka koy ka khia jong bat kumju ru to la da om pun ba lesi ka sarkar ka mai lani ngikren da kijing atati katakanlah banlong de kumbi nei kani ka om na om pini ai ya ka ne ka jingtip ka ba detail ka batikena namar ba yakane ka project yakane ka ru nila identify baka de ka way na economical important route hapo ka jala jang ina ka da ma pi na ngech ken ba iru insim nya kani ka jing sai ka jonga ba kalong final hakawide ba kani ka project yakan hoy ma gong men Cuy, ID perut. Ai pergi. Zero berubah. Oi.